Hey, nanasenye ingozi lapha. Hey, bantu abangakayilimuki. Hey, South Africa siyahlaga. Kuthi abantu bakwaNdebele. Hey. Siyahlaga njalo. Mara sinayo into esingenza ngayo umnotho thina simaNdebele. Number 1, isiNdebele sihle. Sinemigwalo, sinomvumo, sinegido. Kodwa sinenhloni thina ngokwenza. Ngikhumbula 2019 nasiya eMabhida. Ukhuzana enze i-event lapha eMabhida. Hayi siyaya lapha. Kuperforma abodladla mshunqisi, sithola udladla mshunqisi umbethe iyembe lesindebele. Uvuma igqomu. Sathi hey wow. Sayi isindebele sinomnotho musa. Then kubuye godu nanasenye into ukuthi indebele lekhethu nolithoma lithi mhlambe liyaphothela nofana lithi lenzani thina silisekeli. Hayi. Mara umuntu wangaphandle nakangafika aphothele enzini. Hey. Somgijimela. Ngikhulumiswa yini lokho ukuthi isindebele sinemali? Nasi ingoma ithe nayiwele zibuze ukuthi kuhlatshwe inkomo ezingaki. Kube amaNdebele bekathengisa wona ngokwawo, bekathengisa inkomo. AmaNdebele ngaba benefit emalini. Kuba amaNdebele ngokwawo bekungiwe kade athengisa imbuzi, ngamaNdebele athole emalini ngengoma. Bangaki amasokana kade awele ngengoma. Notho lo. Sibuye siyemi ngirholwaneni. Ngibonile ePitori lapha kunesitolo esinye sabantu bangaphandle. Yey kuzele ngaphakathi esitolo kuthengwa michocho, zinronga, yini kuzela amaNdebele phakathi lapha ingoma iwele. Abantu aba benefit bathi imali le bayithathe bayisemazweni wekhabo. Ngani ngesiko lethu thina esenze ngalo umnotho. Thina federe ngendlela esingakhona asazi nokuthi senze malini ngokuyisela ingoma yangunyaka opheleleyo. Asikwazi nokuthi senze malini ngokuyisela ingoma. Mamiliyoni amaningi ngikhulu. Zingakhi inkomo eziwe phasi? Zingakhi ingirholwane ezithengiweko? Angisakhulumi ema-Shoprite, imflower, ini ukuba amaNdebele ekhethu bebanentolo emakhaya. Kungibo esithenga kibo. Ngabe kwenziwe malini? So manje ke i-problem. Bese ke sibuye ke abanye abazi nokuthi ukuthombisa lokhu navale kuDisemba kunomnotho. Nakhona kuyenziwa bomamiliyoni imali. Injem evane zithengwe lapha emakuleni, ku-Shoprite, kuphi nakuphi. Benza iprofit emalini abantu aba. Ingubo. Thina sisala sibenefita ngalo isiko lethu. SimaNdebele. SimaNdebele kose sivula amehlo ukuthi isiko lethu linemali, linomnotho. Siphethe igold thina. Mara sazi. Sibhizi hey siyahlaga sala nenkolodo ngemva kokwenza isiko lokukhulisa umntwana. Nginento enye engizoyikhuluma and nizongicolela ukuthi uyabona emhlabeni wenza into wangabenefit kiyo yilise. Kusalenza isiko mara sibenefit kilo. Why singabenefit kilo? Why singazuzi kilo? Thina sesilenzile phambili sesusela abanye. Kuba yini thina singazuzi kilo? Singazuzi kuba yini? Sicaleni lapho sizame ukuthi sifunde simaNdebele. Siwazi umnotho, sikwazi ukwakha umnotho. Ngase isindebele. Hayi ngithokoze ngizabe ngikhulume ngokuchingelana.